Korkan thi pechol sia ropen MLA Dorsing Rong hang phan lam voi ki pidu. Dorsing Rong hang laki MLA asaile ka claim kali mate claim clipin khangjang bonta alang li ke claim 2 laki member of fly association si ke claim. Labang so koi ki pilaki nilitum kali bonta labang so lam karbok pon laki korkan thi pechol sia ro tumpen. Labang so lam akoy ki pinang pok laki alang li na hok mai mati rat PMI along lu pulute kai kita kachobai lapen ke thanta ba join ne potsi nilitum lapuson punang kok lopusi baburong pi secretary korkan thi pechol silapen arisang hotum pen lam the arbokpo lapen phong birik pathok lamalong MLA Dorsing Rong hang lam the epechol si atuma phan akoy kipi pora lam hai hui lam klarsita pidung thupusi nilituma pherangki Sanjoy terang pen biota nangpali je katharsi jakka satu matok ke pijut koklu pusi alang lirat amai long ningi pon pen hini bangke je kathar ke japon EPSLC ke parlin lok pusi ningi pon na pen ke thoma bangke je kathar ke la development fund an sapta ninghang he pusi pu la sila son thomalam ki boy dunia phase nile tum pini ladak PS lo ladak ni to sisi klara pet atum pen pini lam ki boy dunia phase nile tum ini lo lasi number 1 alam bang nile ke thak dunia bang la hello jai kathar le jakas atum atok ke pijut kali nona mata a president dulang ake hai khorsing teron lasi khorsing teron phansi ilitum abang putin ta arjunangi la bangke tasi la jaka satoke jai kathar sarle kapi jut kali lapen hini answer bang la hello jai kathar ke japon EPSLC ke parlin lo pulake pachu bait hek tiglam no jai kathar ke japon EPSLC ke keng set lapen keng dongsi alang li japon alang li ki put hip kela henlo paragraph tu sub paragraph labangso aron pichun pam minangi lake wai sub klar sub pensi rara phantan lo lapen alang li kining je ke keng set kena henlo sidul athaksi autonomous state ke padu nangji non example la henlo la tibul ke example de ho da tibul ke six schedule lo la so tha ke la logo lo thik la son thak thaksi six schedule la thaksi autonomous state suppose la so logo ke autonomous state lo la so six schedule la thaksi la bang so autonomous state ke pangni nanggi pu ke ake hai jai kathar sar ke wai dak klar sap chok klim keng sepensi arar phan than lo an ke thoma lama bang ke jai kathar sar ke development aning hang he pusigibu lasi jai kathar sar ke na hok a meeting along sita development nang ne puke pulong le athe itum karbiang long ar lolong school ka vedopik school karbiang long ar lo karbia khai phan tribal khai phasi chipi pon pe mesi lo pathan pa minangi sigipu nomor ke thoma bangke tuwar no hala flyover bang itum future ke flyover nangi seta no namat ke itum flyover akenang awela lasi no namat itum akenang ke kodaglo chini nangi ake hai Dorsing Rong hang MLA puset ke alang li chini pa minangi no namat toar kenang sot ke dak samelang sopen ha borpung tarapung hadak borpung tarapung asor ke arni wang penrap ciklo wang penrap alang litum kedam kiwang kisung se kacilang phan kedam kiwang awar sai ka we dak la nihang lang sopen abdolong ka we hab borpung tarapung hala dagle semardam ba frang sonte pusi jai kathar sar ki pudu a hoga hak nang lidam tha dak lang lokso nihang lang so
pen dolong doma ima chilang dam tha la pen nangli lemtem sing nara piesta dam lo haladak school la hemdo hadak bench mesena bench avi teachers ta hadak doma avima la pen haladak langroi du lang ke the hut school somar la lang thi hut school wang long ma wang long lima la hayalam nang li chini ma chini ne ma